Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National. Prosperity for all, forever. Chitariki ne mirongo hetatu mutinyi no yogatano limu mwaka no yuwechirure mirongo hebere ne tanomo monchumu ligerelinde no kwegena mbiyole andonsia sole na kukwaniri abayo kwaligane kwenyora mwana maya yekiunga chinse ibere chiabo no butiko eliterane Cyrus Nyekunde asense melimenyeryo igale Wilson Makoli tangani adegati ali kwaligane tsasinchira yowinga. Vijana, akina mama na wale wengine ambao mmezirikishwa katika chama chetu hii, nimekuja kuhakikishia kwamba sisi tutafanya uchaguzi wa haki na huru, tukitafuta wale wagombea uchaguzi mwishowe ambao watabeba tikiti ya chama cha Jubilee. Omokonyi bomurabi kiama gia Jubilee Muske Dr. Fred Matiang'i ligaterune kiama gia Jubilee nigo kera chokorero bwene no bwasiuku asobo cholioboke. Ebareye twaye chandikeira matuka mange egaria yo mwesi migwa eyagwete maria agateba ngo toroseria ari abamenyi bagutumike para ya Nyamira Shifring nyango sogo ikaya ya center igobesokire na koimurungani yugosereka we pare yo umugako yoti ambo toberete bosonga amo jukino so menyira matuka mange tunataka ondolewe aberekwe mali ingine siwa airua saa Kenya nengale aba iboli beskuru yoboroso yemesa comprehensive nigo besokire na korokyo gutaisaneka kwabo igoro yoboteneneri weskuru yo. Karibu homanchumu liria ho chaka hekiongo mokonyi bomuraibe kiama gia Jubilee Muske Dr. Fred Matiang'i nigo chinga kichinda sokire na komoche serikali kobwatikana no burayo bube ubwegendete gwikirania genta akatebuna kiari mariri hobokorari wechi sector ao Muske Matiang'i chinga kichwo igo nigene kibone kiama gia Jubilee nigo kira chokorero bwene no bwasioko asobo choriboke bwo gochora barayi haubarachi kurigyo burayi insi yekiamikyo asobo choribo mwaka bichirubere 2025 ne biro muri kitupurani yakunde narobotirwa sinchira yobikirana. Na ndikisema mbele pamoja nitasema na Fred Matiang'i Jubilee mbele pamoja. Omurwaniriri burayi bwense Muske Fred Okengo Matiang'i nigo lituko lia rero aikerana amona barayi ao inse kiama ekio kia Jubilee asensemo ya Kirinyaga liko igora chiabisi chia Jubilee ase ensemeyo wokwana ekero gyoko igora chiabisi echio chia Jubilee ime ya Kirinyaga Muske Matiang'i niga bolia barayi ao okwanera abakenya na gusaba chikura ase obwororo nigo boigo akwanera amagenderero bakorerete abakenya ekero barenge ase serikali no yokabeire omurayi bwense Muske Uhuru Kenyatta. Ndio tumefungua ofisi, lakini ofisi yenyewe haiwezi kutuletea kura. Kura iko kwa wananchi. Nataka kuwaomba viongozi na wale wote ambao mko hapa mnasimamia chama chetu cha Jubilee hapa, wale ambao mnataka kutafuta kura na uongozi kupitia kwa chama hichi chetu cha Jubilee,
tuanze sasa kuongea na wananchi polepole. Tutafute kura kwa wananchi na tutafute kwa unyenyekevu, tutafute polepole kwa mapenzi. Sisi kama Jubilee, sisi hatutukani mtu, hatuna shida na mtu yeyote. Siasa yetu ni siasa ya kuweka amani na siasa ya kuhimiza umoja wa watu wetu wa nchi yetu. Sisi tunataka kurudi serikali kwa sababu wakati tulikuwa kwa serikali wananchi nyinyi mlijionea mipango ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya Linda Mama, kusaidia wakina mama. Mnakumbuka Linda Mama? Linda Mama iko siku hizi. Tuliweka mipango mzuri sana, mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapeleka shule mapesa kwa shule, capitation, watoto wetu wanasoma vizuri. Tulifanya shughuli ya usalama katika nchi yetu. Musike Matiang'i niga mochia emerobilio ya serikali yokugora omochere korwa ase chinse chinde ekero omochere oyo ogule aiga Kenya ase obonge. Matiang'i nigo airalibaga elio koliera eira abalemi buna nigo araenekie bakonyire konyora ebesa korwa ase obolemi bwabo. Mambo kama haya ambayo tunaona hapa, eti serikali inakubalia kuagizwa kwa mchele na wakulima wako na mchele hapa Mwea, hapa Kirinyaga. Mambo kama haya, ufisadi na viongozi kujifikiria wao wenyewe vile watajitajirisha na vile watajirika kupitia kwa kazi wanafanya ya umma. Hii mambo sisi hatukuwa nayo. Tunataka serikali ili tuhakikishe kwamba tunazingatia maslahi ya wakulima, hasa wakulima wa mchele hapa pande hii ya Kirinyaga. Mimi naomba, mimi nikiwa rais siwezi kukubali importation ya mchele hapa na wananchi wako na mchele kwa store. Matiang'i nigo aira libagelio boigo kuliera eira abasae amo n'abantu bonsi baria baraganie kurwanirira ebirogo ao inse kiama kia Jubilee una nigo baranyore amabaga ayo asobene wetira omuchujo oyo orakorwe ase kiama kia Jubilee. Vijana, akina mama na wale wengine ambao mmezirikishwa katika chama chetu hii, nimekuja kuhakikishia kwamba sisi tutafanya uchaguzi wa haki na huru, tukitafuta wale wagombea uchaguzi mwishowe ambao watabeba tikiti ya chama cha Jubilee. Na nilisema asubuhi na niseme hapa hadharani, sisi hatuitishi watu eti watuhonge, eti wewe utapata tikiti kwa sababu ni rafiki yangu, ama kwa sababu wewe ni mpenzi wangu, ama mambo kama hayo, mpenzi wa yule kiongozi na yule mwingine. Tufanye mambo ya haki na tukitendea wananchi kazi na tukienda mbele ya wananchi kwa haki, hata Mwenyezi Mungu atatubariki, atatuonekania na tutafaulu. Yinko ripoteri igetaseni kia Getembe eritariane Brian Nyakundi. Muno mulikito Brian Nyakundi hasorobotiuru amenyabo bagotumeke pale korunyamira shifringi nyangoso naboiga goikaya ya center nigo besokire na kwemurunganiria ogo sereka gwe pale yiga hamurumomo hararoro nyangoso bwolindo gento kegendete kobeka magima y'abantu asabe pale yiga nigiko kuna chibunge 3 Elia West Mugirango North Mugirango naboigo brabo nandigo baboliro mu jumbe webunge ya West Mugirango Musike Steven Mugaka Mugavana we county Nyamiro Muskamo Sinyaribo naboigo mu MC wodi ya township Musikedi ukimasira Wasikubatira na helio batolia magima y'abantu gwetera asokorosi wa wepare yiga olige tufatika Disemba Orobotiru asinjira yoboikara kubatikana no gusarika gwepara abwase amauru mabeira manene worindo imeyekenyoro ekyo kya nyangoso tu epare nene ekorwanyamira shifring kyoge ya chigosoka ya center igobono abo bagutumeke pare yiga besokire na kworo kya okwemurungania kwabo igoro yogusarika okoiga gwepara alieta nenkoro kwa moni kolindo ne komba eso epare bwolindo gojira epare ye twaye chandikeira matuka mange egaria yo mwesi migwa eyagwete maria agateba ngo toroseria ari epare ye koru shifring yanda go tinyaramba gakiga iga bwolinda ama oromo makaro twachandikire gaki egaria ekagwa aba egamati goita abantu
gaiga nyasaka bakonya Uinyore buna epara eyeiga nige serikali ye kaunti ya Nyamira kubwatirana ne serikali enene asegeka ang'eki omwaka oyomo oetire babete bagwechakia umuroberio guko yebeka erami ase bachakirete yaya center na nigo bono baorokirie obwoba bwabo babere bagutwara obwoba igoro yobugima bwabo asamarie tangoro guchofre nyaribo nyanyuki aiga nonga aiga todese kenyoro kya nyango sotu buna murigereti go moraria emaromo mbuna arega ise bare ye go tusinyire ko manyanga ne bare ne yango ya muraiki iganto bwato mwesimi wa diogyo yake masira ochore buno mwemisi ya town sibugod dobwate omuchumbo kwa Steve Mogaka ne reri chumbe rie yiga nande no akotanga ne bedroom yaye nabo igonto bwato mogabana aigo mogabana no kyo bisine ne chia makama na Nyamira no arega na incha samarieta ne bisiba nyaboke nyandege na inchenta ete komentera buno yo minta tebire niko twachandikire twatagerire ne chae motwe ene metinyo gatatu tomenyete para igo twasaba barai baito na mwato irwa samarieta mwensi piga kimwaje matokonye motoroserie para yoka na incha marieta ne cheni nyamonga arani kakinga ababa mintu bansi bimuna bato iru kimaranje tokonye para nkobune katole ntobwati magoro muna twagotire ntobwati na maizo tata koranje tokonya barai aiga nigo bakwanire mechando eyo babere bagwetera nonya no koira echai yabo gweikazi chitundu bari nabo igo abana gweta epare yeiga bone pare ye buno mujiro chumuraria buno kwa yerikire riga na maoro mama manne sana yabere gako to bokongo bonana obwo bonana asike nyureke ose ko yeri bunere iga chigari chabere chigogoro gaiga abantu babere bakogune chipigipigi ngoro chabangina bari maiga yanega na bachandegete asaba kwanto bire chaya base etundu bari kari bunda aria era bagotara ase kilomita ngima kuriye so bokoro obosombi bwechae samari tangor kuridi anyanumba ekenyoro ne kenyango sotu kakitu achande kire bare ye yani ntobwati ntubarayo ko bwantu abachorete ko barayi ntobwati yani gaige tore na bwaba mambia tawo ko baba na gochie sukuru twabaikie skuru twamana koirana sengenjo batige gaiga bagura mauru mumaye twachande kire unabone nabo goirie cha korunya nyamokenye emokonge moino mbaka na ikiri gaiga nyangoso na achande kire na itire jiparo ko bugatimbu atimo na chorete murai eke nekerero korase abamenya baiga bagutumika ipare yeiga ya bworindo eywera ase kenyoro kya nyangoso tu abwase besokire na kwemurunganiria amaurumo are ase pare yeiga ase babere bagoteba buna nigo amagimabo are ase akomu ase bono basabire abarai banyarko bakubwaterana erio bayene kebuna ipare yeiga ya Royce we ase ebirengo ebinene nyuma ipare yeiga itarareta amakweri Hingo ripota Getembe koroiga ase kinyono kya Nyangoso tu iye gotoka imeye ward ya township we bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nchefa tikati Gesemba muno mulikito fatikati Gisemba ha soroboturu abaraya mona bakichugura korwase wadi yabokione hime ye bunge ya bomochoge bravo nigo besokirana kugikirega korwa ase chisege echiburaburu cha butogeta samatanga na gutika abantu ne chingoma chimbe korengana na barabu kongusana na kwa gisiasa gusogotagwa na igoro yensemo kero yo magusira na kwandake kwairete hogo taiwana kubao basabira baraye umugabo na Simbara twe county ya Kisii nabego mujumbe hobo machoge barabu musiko badia barongo bachichamo na kuigwana asubuya wabananchi muri kitugiri patikopi na robotirwa sinjira yoboikira wetira ne chigura burucha nyako bachi kwene kigwa asensemo yenderet ase siasa yana to ba ikoleta obotutukanu gati y'umugabana gwe county ya Kisii no mujumbe w'ensemo ya machoge gwa burabu nigo abantu kurwa asensemo ye ward ya Bokimonge ogaka kombara ibeso kiri asoko ikeria ekorukanya ko goira ibaga asiri tukerio ero abarai baite tu abachorete Simba tukachora Barongo igo tu abachorete muigwana ine mugotokorere gasibuya lakini muikire gati mwachakire korwana ngimoko bona matatebi akekora mugocha samatanga twakagana matanga mugocha korera lakini twanyara mwachakire jisegi unabona iga egento kya batetare 26 itukuria Friday kyarenge kebesana muna into abakimonge gya torusi cyanga tugatigara getirianda mugocha koreta esegi samatanga libaga mukorera na onde bwensi tabia ito y'abantu bakuru kwa bagusi ekero turasobo gambi gosomo gambi igo botambe kuri emyaka yakare otwa bwata masikani asonde bwensi olimo kupingana gusochorire abomoka mone iga masikani yayo onde bwensi obwate ebikiana byaye
ebie bike chidrama chinga rai ao nigo becokerie na gugikiria egakurukia nyako bageko baroro ekio andake batebire muna ne tofauti cha gisiasa na getagiro nyako bagi gutuguterware asokorento kuigwana nabo igo okura abantu buya kuganye kwa bonkurianga kanga baraya bonsi babiri ani mujumbe omachoge burabu obadia barongo nabo igo mugabo nabo county ya Kisii abo baringa abasani bono batari kurigererania banyako bago chamase obuya bw'abantu be county ya Kisii nabo igo ensemo yobungi ya omachoge burabu maene pia mangana ya twanya igure omugambi oito sumbwiru na Simba arati twagwakerete chikura chinyinge muna abakungu into abakungu into tokoibora abantu bose pibare Kenya ngima lakini ebintu gwato koleira sogo chago sumbwa omwana no person opadia barongo ndori wanchera na mangana ayo gotokorera twakani twachago konde mwegenteke asabantu bonse piba kumachoge burabu tigema nyukuru rero asomweshimiwa ito His Excellency Simba Arati abagaka abalega bonse pinabangina ebakirena asike omwano ito MP Nolfalson Barongo oyaba machoge bachorete ure bunge bamugari y'umugabana w'e county ya Kisii utwara amasikani gutiaso mu bunge bw'ensemo ya umachoge burabu obadia barongo yari nariyo amasikani arawe asabarayi bari bakujana kubagwa kiruchikura obuya bobe nabo igwa magenderabe gutiase abakichikura abantu investigation officers tikabaye kibatebe karubaye teteliyo kindo mbanto kibabwate kinungu cya mete ya makombe mbantoki ikoto gotebyo mweshimiwa oitokorwa na Simba Arati asikaba machoge burabu nigo batebire buna gwetera asobora yoboyiga amasikani national kwa baga kwenekigwa na sengencho ya siasa nabo igo kiro mundu naba natakirwa nyako bago twara umulenga ko nyako baga kuigerera gisiasa neki getakirwa nyako baga koreta obututukanu. I'm here now condemning strongly the act that took place recently, particularly at the Machoge Burabu constituency. Kenya ngima ebe gusi ebe anywhere muntu onde bwensi okuna omuntu ore member ya Jubilee kumurwania sengenjo ya siasa either because ya kiama ya Jubilee or any other party was interested in the is totally wrong and I stand in Jemuno Mondo kwenye condemn. Asaba machoge baburabu yanyale kanire kero mwesimiwa Simba Arati achita matanga akoro kwalise kanyerokia nendereti asenkoli gichikura buno mugambi ekanyale kana agacho agasoki abantu bachupirisiko abubare bakori present our coming President Fred Okengo Matiang'i gani dia basaya bari banyako bakubeko bwa byara banyako bakuirwa ase koti nakwimukirwe getambukero ensemo nagotera buna uiko butuki ogwikira rwonyako abagokorwa erikiro umuntu nyarete ko ako eusisha ase gokoro butukanu ase matangayo ayimukirwe getambukero esauri okorento botoereru ekera mangana aba ariendereti tugaseri buna jisese kurwa matanga lakini aba machoge tukaremereria ndu tugatiga tukainu mwarimu ito na masikani aye egia kabere tiga abantu batige kunya kongakira jisimi inje na badise tuna na maje Fred Okengo Matiang'i egurubaro na suguma bakajimbara barujika iteko koboko amnoronga UDA member nararenge kurwa sensemo ya Machoge burabu ward ya Kimonge ni county ya Kisii ngori boterege temba Maria Tanenjo Gilbert Kobi murikito Gilbert Kopi ha sorobotiro abagori nigo basegeture kurinda abana babo korwa se bikuru bibe anene byo gutumika muri ko yogotindia korengana no musine chivo we location ya Keroka Township Kenindege igagikere boigo chisegi chigenka echo chia turugire ebinyore ngana boigo yairwo koboko no muwimenerepo we county ya Nyamiro mungina Cherusha Mumanyi also to maintain security, domestic violence. Silent. Ora kunuwale akili bado etibaso kasiko. Ibi yawa no so ko maintain amaskani mwasika baka bako nya kwa kwaka. Oba sike osikane. Ndokene na rogo tera maneke. Abana baitaba muraba asareki. Totegererane. Abana baba menyebenango. Naintwe.
munywe nyasore muna panado abana kinyero n'umwana bawugura abandaba n'abaita abana baito kitukuru abanyina kokoro nyasore zezimekire yesimole. Katika vijiji zetu kuna mambo mingi mabaya ambayo yanatendeka. Kama mulisikiza, wale ambao walisikiza radio this morning, mulisikia vile watu wanaendelea kuwawa. Watu wetu wanawawa bila sababu. Sometimes unasikia ati mtu alikuwa akichinja kuku, ati hiyo kuku imemfanya amepoteza maisha yake. Ni kumaanisha ya kwamba katika vijiji zetu kitu ambayo kinaitwa utu imetoka kabisa kutoka kwa watu wengi. That is why wameanza sasa kuona kama binadamu ni mtu mwenye ataweza chinjwa wakati wowote. Lakini hapa kwetu nataka niseme na nyinyi, nataka niongee. Kama mnaona kuna watu ambao wako katika vijiji wanaendelea kufanya haya maneno, please, mahali tumefika, kama everyone cannot be up, kama kila mtu hawezi ongea, muna mwikaranstega bangina, kama hatuwezi ongea, tunongonesane, tuulizane ni nini inaendelea katika jamii zetu, niwaambie kwa uhakika hapo mbele hatuna familia na hata vijiji zetu zote zitaangamia. Hii Kenya, it is governed by law. Kuna watu wengine wanafikiria wataweza tenda kitu yoyote. Hasa wanataka kama huko na maneno unataka kutendea binadamu, hujue ya kwamba wewe kuna mahali mbaya ambapo unaelekea. Na pia tumeambiwa kutoka vijiji, kitu ambacho kimefanya watu wanafanya hivyo ni ile ni aderati ambazo siko hapo. Omugambi biyamana sogoteba na chinyasore chisimorwe n'abangina bateba chisimorwe naende chisamuswe akare chiomire kegere chitokonya abana baito bakine gaki. Chingakekera matuka hama konya gokiana gocha sogo chorwanene wo mwaka wechirwera 2025 barai aho ni obachakire weso kia kweyonia na kweyakire kuko asemeyega hanene wuna asamatanga asiritukuri rero asamatanga yoko musabirana komweni umugaka nyagosira Peter Machuki kurase kenyero kia nyabare gwodi yabo murende bunge yabo nchali kaunti ya Kisii abana siasa ni gobaikirana haso bunge na kurwengora boigo wesabira chikura asebali bakuliye kiro kyobujumbe wabunchali ni gobaikirana wetani batano asekero yomo nyara kweyakire kuko hanyare gochorwa asobochori buribu sio muri kitu Wycliffe Tyson Manyara norobotirwa asenchira yobikira amutwe sogotia ndutagite tugwaterane barenga baho tanga tugwaterane no beta tokonye bonjai mwanjire waigo ase amatanga yokomwenia omugaka Peter Machuki kurwa ekenyoro kia Nyabaro ewodi ya Bomorenda ebunge ya Bonjari abarai ao nigo baikirana kwenana engora ase eyamate ya Peter boigo kwiyakira ekoko nandi bora mwateba muntu owachobasa bugambi nyasaye wachora njebuna naligire liga asire kuligire liga narore ninja solire Omochiamani wekiama gia ODM ase bunge ya Bonjari nigo aboria okuboria ase baria bonsi barenge ekiama ekyo kia ODM tibanyara gusuka gocha isiko yekiama banyare gotigara ase kiriate babuna ODM bado moyere Jasa Marieta yongo ku Fidelis lakini abanje te kondangiri kiangazi yondo machiamani ODM Bonjari constituency yongo batebya bantu baminto bali mwarenga ODM morwo muratigana na morigo engaki ngwekere ntoje totare tokwane oyore omwe-MC obugia kumugwadi Ishmael Mosota oyo ogocha gukura etamu yae ya kabere oyo asebono oisokirie kuburia oburai gukoyera ebunge ya Bonjari nanyora libaga ase ayakira ekoko nainche asamangano gochumbe gwa Bonjari nkoligindekero kia Bonjari omwakonde ne sababu ya kogera rende tokuburia kirugo ekero twarorera nga gwisane kanko iyo ategera ira abantu abachari problem nero oke
mwako uri njoke tubwate bokongunere no mwako muya muororo utabwate mangana uratigarinde mirimo nere bubasinini igo 2027 19 onde unabono yale gutogekana nga umugako uromo yale ngabantu baminto babonchai nale kuburikiro segenje mirimo ya yale ngemia Kirivo Mbeta nere boigo na nyara kwehonia ase boigo arangire mamu mwabo kumutugeka ekere mondo seiga onde tabazote buna intino mondo inde wash no munyamwaka no mondo gorete iga ninka mama ite my father mo ngina mama ite ngai mili sendenda omo muro kaka ikaje ko tulage sirike ino mo ko mo godra yaki mo tiga tweru akwadi linge bonzari mo so munda bunyaro secondary niga gaje tyo weka ti ene ikoti pa infant factory niga gaje rangi weka omo dore ko simo mu ko tia sia akore linge ta akore ngo kwenda ndoko mo sasa ni ngo mo tina bana tweru ko fara na ende mna mondo chena bende as simple as I am bunante neiga munanyasa ntongete simple as this lakini kera mukora lingo nya gwakeri ogie koti alingo nya gotene nango tumango lina chimesa toko umusana chisa tinaba sigari na kere elin drama eria acting tokora nalinda anyora la solide na inde nalinda chega iga ba kere chirangi ngaga chichicho no konyoro musoli Victor Nyairo boigo naikirana abana baino kaga bakorigi nje nkoriginde na Kirivo Mbeta akorigi ngunya gosaba sana muje mondigereri mumurigereri mono Mosoti oyina inde okoiroka emburembe boigo ne yakera ekoko nale kubasabega asiejo tetagitio nde bwensi ikiagera abantu nabange tora principle tuna bikaransara kumke umutarata ke ko mujumbe nale kubasaba abantu bamitura bonchari hii bageri ligo cha kutoka tarehe 10 lio kaze miaka 5 igona ale kubasaba moja kitata opportunity to make a change tutanya kuligeti miaka 5 Kuripotiri Getembe korwa egodi ya Bomorenda ebunge ya Bonjari njewa Cliff Tyson Yamuna mulikito we Cliff Tyson manyara ha sorobotiro abagoli hamo nabo batani begiseme hase skuru yoboroso ye mesa kompresfu igo abesokire na korokyo gutago kubwabo igoro yoboteneneri we skuru yo nigo bagote bune biro mwalimu munene ano mukonyo yabanganyi gwaho cyase cy'skuru kinde Eliansa nigo lyarekana hasobono babolire homo gosomo jumbe gwe kinseme cyo weso igati aso kwene kibuna skuru yo nkonyorole obo raiboro byo muri kitugiri patikopi orobotirwa senjira yobekra nime ase esukuru yoboroso ya MS comprehensive asa bayibuli nababwatani bekisemi asensemiga banyariko bagwesokya nase okorokyo gutago kigo kwabo igoro yo gwakwe transfer yo mwarimu munene olenga ase esukuru ye omokonyo ye nabo igo oyolenge nga senior teacher Njesa Marietane Jason Patro babuta kurwaiga MS comprehensive primary school njiro mwibuli bwe esukuru ye primary etu atwali emechando ise esukuru yeto abalimu baito babere omo headmaster no madebut bakwenda kabura nonyenga buo omongina arwo no mwana arwo abana tikale boka ngakibararagere injamali asamali tankoro kujanet mutari kurwe mesa akibono nigo natenenire gabu no mongina ande nigo ande no kunga konere sana iganga no nyankuru mambi no ene chaetinda asiba asingenjo yake Gaki skuru ya ito ya mesa comprehensive. Ne skuru ya ito tumanyete skuru ya maana tubuate. Tuisa negete nero tutali kuira bana ndosi. Wono egento gya tabere iro bakonguneki. Umwalimu wa monene taiyo, deputy taiyo, senior teacher taiyo. Wono tokoboliga. Gaki igobono skuru eye moye go chikoba. Abayiboli be skuru ye oyomo oiko yonde nigo bairesero obururu bwabo ubu igoro yo guteisane koko nabateba muna mbali tayari guchikunyara ko bakorigania umwarimu w'umugeni bataranyara ko bagutanga chinkwana egati yabarabo abarimu no guteneneri bw'uburiki bw'abarimu. Ni mwalimu gani unatuletea hapa kwa MS comprehensive? Ufikirie sana. Hii ni shule yetu ya maana na ni shule ya karibu na ni shule yetu tunayoipenda. Joyo nuko
umugako uyu tiambo tuberete busonga hamwe jukini somenyira matuka mange. Tunataka aondolewe apelekwe mahali ingine. Siwa airua saa Kenya nengale na ndara genda ra dumwande na arora ruruna wakora. Ntu abono thosale irigisemi kabisa. Kerenga kimada imutinyo yomo. Mwalimu orire hongo jire sukuru ende. Bono orire hongo sene yabalimu 10 nimbwate list iga. Abalimu bako genda Kenya bakatebanga utena mwajinga naiga. Ngakintakia. Na mwajinga naiga ngakintakia. Kolengana na barabwo ogwa kweturanso ku mwalimu ne rwe sukuru iyo gokia ase sukuru ngao watigire liansalire line na ase sukuru iyo nabono mpatageti mwalimu ndegwe nsenya ko bakuruswa ndonse na koletwa roro anatuma vijana ngu hata wana ujuzi ya kutosha. Sijui kama iye MS ndio college ya kuelimisha walimu wakuu wa headmaster. Kwa hivyo tunataka huyo Shemu hata atoke huko Kenya, mwingine akuje huko ameharibu hapa Kisii. Kwa ni kwa bugokia se wizara y'isemi gwetera se mwaziri migosyo gamba nabwo mujumbe bw'ensemo ya macho bwabura bubadia barongo mterianga abanyako bagutena bako muna barayi batenere eken nabo igoko konya kiskuri kinyabo ko bakigokina munemese iyo bono oretiro mogero mwabo nerabekire gaiga omogero mwabo nero sarite MSA secondary bono kiskuri cyonse pigo sarika abana baitonga itokoira etware gugosaba umweshimiwe itogamba asando onsi ore togerete ningaitenga no togerete oko osoe igati ya mangana yega otori kisukuru iki cyeito cyabo kiborabu no mweshimigo ito no mweshimigo ito barongo obadia no na yasore ene area yawo yo bogambi so agati okonye kisukuru ekiga kyasarikire emesate secondary go sarika ne primary sarike aba iboli bare primary na bare secondary bono secondary bawo boire mbari kwira bana ororo abana primary ngaitoko ira musobi yasarikire nyabonge sarike gaiga ngaitoko ira abana baito abayo omwashimigwa ogamba na etwalereire ekiriro gito otoko ono nararinge kuba sensemo ya machoge bwa burabu ensemo yesukuru yemesa kuri bwatereketeme kuri asorwa ngori gamareta nche Gilbert Kobi Yamuno mulikito Gilbert Kobi hasoro boturu etaracha go sekiambukire kyo kyaberege ko chanda mono habamenye abakorwanya ngoso go kya kyabira goika kyoge nigo bagwekerege tambukiro gye serikali ye county Nyamira yoko baroseri tareche yo hekobwatani hewode yabo mwagamo nabwegelia township tareche yiga konyanigo yaberege kobutoka egento kyabere gurubenene aso bwetasi kinseme cyaseboigo babori gosebaire cinga kicho nago sabomo gavana we county Nyamira Muskamus Nyaribo kubwaterana no MCD ukimasira helio kobekere chichuma nabaigo chitaye muri kitu Fatgadi Gisemba na robotirwa sinchira yobwekira Maiga yokorosigwa witaracha ya nyangoso eyere asorubebe rwe wodi ya township nabo igopo mwagamo nigo abamenyi bensemeyo besokire na koro kya omogokobo Maria tankoro kuna mukira nyabiba korwa bikororo lakini bana astoje twakorega smono eshedi ere nyangoso primary abuna twakore biashara byetu tokona konya ga egeteri yeito egere twana gusukeria abana matuko naende onege ndo kyangokiri nende kyangokiri pi edaracha konye tusumbuete ya nyangoso tware goiko twamana kwabo abuna nko gutoreroche epikipiki yo kekero bogo irio ko iru nange kendo maate ko ira bane skuru o kagandoche imoko lakini boniga edaracha ya chite karosigu igotore nywe yani nari neteno ane pikipiki goregere testi ndore na kietaracha yere inkamana konyora bono etaracha pikipiki ekongire buya tini kona gotuma aiga nigo batumekire chinga kechi nagwa kabya asomo MCA township Muskedi ukimasira nabo igo umugabana bwe county ya Nyamira Muskamus Nyaribo ase okubainyora asamari tanguru kunemwe rionjuke seitonki ogali itang'aningwa kire government ye count biamona se gotoroserie daraja konya twachandikire chigali konya nchirigweta transportation tiarengo igorende tiganya sa konye government county government yeito na ndi mbako ganya tu abasuguma mono bamana gwita gotokorera emirimo tiga bakore emirimo kiagera ntintu tukora chibese ni tukora chibese che bango county tigero sikuteko ganya tu abetereria twa osetinga na matuto ko bori para bone gekera ba trosediga Kenya saba sisenie kubatikana naya nigo babiri bakwenyura emechando eyo babete bagwetera anene azokwambuka kurwase enseme yemo kuchya eyende
amalieta nche Daniel Ospat gichana igondo mwalimu onyanchoka ti okay seitere gesima ria moni epareye nera ngwetera gochie town nagenda seito eka ya butoke ya ngigasia nkongu na rondi nyamaiya natumia chibesi chinyinge bono epara ya bwatanigwe bono etarate na konyesa regete bono tuigwete naende bono etichubuya no ine garama ko ntokolina gochiana kalire ile siringi 70 lero nkolina 150 because epara ya butogete na semeringa nona banyapipimba mbate bakeye egere bono epara kiya yani etarate kiya etekire na bono konye tokorondi aria matobeini twaso esike imerinde nato ndatate ko tukiane gatigara roche kongota kuamba gochingumbu ni gasia nkongu gukwana na bararia askinse echo nigo boigo basabire bakorerwe ebiga egento kende tokwiraniria omwesimi onye sukuma sana Duke oyangi masira bia mona sogo sukumie gasia yubuya sana na inde bono tote tosukume kabisa chichuma chibekwa erinde darache ebe complete no more mobe kule standard kabisa ante chere te sida egento bono ngosaba etayebe kuroni eshedinsa tokore biashara bieto paka saine ndu aiga matenta unitore bono tokore biashara bieto tokona konia geteri yeto re nyanya yeito iga twanyora bano mbia tore gabana na Duke mubwatira ne muri gasibiye iga inate abaiga inu tutam ero no muri ime ntori gosuka gochiande naende bono chitaye chibono mubwatira ne motobekere chitaya naende mubeke yende gocha kiabira ngumbwa egere gitoko moreku abaibio mata bono iga abana banyure chinyasore bobe Ingo reporter Getembe Koroiga Nyangoso eye gotoke meye ward ya township ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Injefa Tigad Yesemba Biamuno muligito Fatigad Kisemba ha Sorbotiru na Sorbotiru Manchumo ligelia tanyoro motimo komoke tukoirana togende ne kyonga sinchira yowikira Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Ine kwabiri gukoria road show track iyo bwatiri ugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emesangerekano ya gisiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabuigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyugiriya nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabuigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC nabuigo track yana boko nyetumika asabo korera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwe terase namba 07047654
1-2 nyora chitrake chika elio oikera bantabange aiga no bisito na into botama ngo tebo tore nkwana na tore kintere kite chana na Diamond Tomenium na karo kora kintere chiga kite chana na Diamond Tomenium te kinde tere okoewa okomera go cha senda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoewa karo kwa irwe okorete tamos uneyega karo kwa rete tamos uneyega watch be kaime tamos ingi ya kabisa kwa reta mache karo kwa reta mache kwanya mwekama watch mumeka wakitiga maega kwa nyense yamo karo kwa nyense yamo ndatere jinjiri go disorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyo kanga Tomenium stones karo kwa nyebekire mana amachari ali liberera nalibone go twana chinguru chaye choko sokeri yogo ne lyoge liga nalitoko batukunyuri tuko chase linde igote libuna ne chemical go chikonywa go chaso mubero teringa ne kintere choko chiko chimera go chaso mubero kyagara banda abange bamelire chindatere echi bandu banyura maryogo aichoira aso mubere paka yanda iranire kobe suma aso mubere so nuga pesi na kyugo sangaringa nambe yemo datere jinjiri go expire datere jinjibwa atiani chemicals datere yito likomera go chia senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira asa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga bokinyaro bonyamasi nkone kyale nga chinguru cyomubere cyakire nakubwa mono ngo konyale kubweni amarwaire ao arase mibere unabona arthritis ekero bwato mochando bwa arthritis and datere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka aso mubero kwanywa chinengo chao chakonga iga bantu baito ni mate konye moko bukuminga etokunywa amachi kindatare twanyure baka twarosire ekito likomera go chinda toli gukora kende yonse nene nchibwa ati expiry dates niende chire chingi ya sana asoko korro mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenga neba turwarete nabo chigoro chira asenga eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga bantu baito none indwe teki getambukira moja nabo chigoro chira asenga yao uchibeke kabisa motu mekene familia ya mwensi eyenere korokwa nano Diamond Tomenium erito compatibility ko cha serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere eyiberanga nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera se chinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Karibu naende omwanchomo ligereria hegati ya babwatani bekyama gya Jubilee korwa segwadi ya Kimera kituru masaba ni gobesoke na kugikerya ekorwa semu rwaniro bekero kyo bumenere po be county ya Nyamira Meri Migiro abetega koro kiwa machaya chinga kichoko igoro wecha bisi chekyamekyo ime ya Nyamira bagukwana nigo bagikeira sibo basabire obusibole kwenekiwa sekyamekyo hanene chingaki chobo choliboke haso kugania hega chababwatani bekyamekyo tibaseria heganga yomorane lwekero kyobura ibenso muske Dr. Fred Matiang'i muri kitopoli kapokara norobotura senchira yobekero igati yababwatani abaigana nene abangi bao bali abasae abangina nawe gona bagake kurwasi wadiga ya Kimera nigo besokire na kugikiria getambukiro kinyara tokabage gokorekana chinga giche cyabisi cha Jubilee cyare kwigurwa ime ye wadiria ya Busamaro. It is with deep regret and dismay that we report the following incidents. Unlawful removal from official platform. Hon Migiro was arbitrarily removed from the main party WhatsApp forum by Nyamira County Organizing Secretary Lydia Tona. Kulingana na baraboni ko bagikeire egitambukiro kigati ababwatani abanene bekyama kigya Jubilee abo egotebekana banyari tuko bakomochecheria musubati
uyu wecokire na wategangajo kubolekerwo kyo bawakilishi bwa basubatu kurase county Nyamira aselieta Mary Migiro nigo akanetigu taso ase obisi edio asa ini getabu kiri abageni nande ase eshere dio kwigora obisi edi umusubati Mary Migiro nande niga betega gukorerwa a physical niga betega gukorunga a physical assault asa retwe asobosio igontu buna party members ba Jubilee nigo tutago getigu nebinde bya bigokorekana ona nigo becokire na kugikirege kore kigasbaganirie ekiameke gya Jubilee gutatwara bombo chibonde bwenzi chinga cha nominations asbaganirie kiro muntu kwenekerigwa obwene bwabo na intu moto bosibore na intu twerigeri elinde tunyako batogotenenere na intwe kurwa asense yaitu na asitokurukuruga iga amaninko ime bono bobo chikora kyo bichembe nonya ase Nyamira yaitu naende nonya na ase obogima bogocha kurumotu enkere ngiere no morembe nere kwagachika nigo nonya nabo ase ensemende baganirie abo bisaba banene bekiameke gya Jubilee wesoke na gusaba okwabera gento biko basingire ngamba chikonyara kwa bakwene kibinango lenda bali saigejeiga omwana bw'omugusi alire eira na chikonyara kwa baga kubuli kiri gukorwa gukwanira Fred Matiang'i batebire batukonyara kwa bakomoko boko ase chikura chire bosio igo togotebia the party leadership ya Jubilee nga they should take immediate decisive action asoko Rusia umusibati Janet Komenda OBC buneche person ya Jubilee party asengencho erene chikura ko body nande niga korwani other aspirants asekero kerikyo women rep igo ntuntorago kigumono buna party members ba Jubilee kiseye gikia jakire gitaete gutaguresa iga yeito una bagaka ntogo jigwanja abangina bakanire ebichana byakanire ntogo jigwanja ntotagete na intubuno mugusi yage ndere korekana gukimotwe egekogera saiga yeito ntogwanje tago kabagaka tari boigo ebichana tari boigo igo naliyo na intutora igwekane sauti yemo na intuntoro na intu minto mwamugusi ta chance mboko ebichana byeito ntotageti segi twakanire segi nande twanyegikiria serietaria Yesu ntotageti kanyara bona abantu baito tiga tobwati Matiang'i tomwa magoro tomongina Mary amagoro toro si Kenya yeito na intu amugusi to kwaneke ginko ripoti rigetasini kyo wanchite kya Getembe kuroiga asinseme chiga cha kemera yo gotoke meye bunga ya bugututu wa Masabe county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara yemuno mulikito Polycarp Okara hasorobotiruo mambia ya lero nigo mubaro munene bwaborokiwa hauwa kolete kirasi ya 12 kirasi ya 5 hanene korwase bunge ya kitucha cha South Imeye county ya Kisii beso kia sokonyora chi scholarship kurwase serikali nene heliyo konyoru mwanyiwe chikosi cha maboko okwanekere kyomo konyibu mugambi hoiteresi education kurwa chugo ligabo lya Bible kwena na bana babo ligosirwa haso kwenye rubumanyi wechikosi chiobogunde Maulikito Tibon Asanya orogochirwa senjira yobwikirano hapa tuko na watu kutoka different tribes wako hapa ndio Nechingaki serikali enene egenderete gusegeta amasomo y'TVET gose vocational training centers anene guchia sabasae asokonyoru umanyi nabo igo kwelika kubwatekana n'oburemeru gusogokea kwemirimo aiga asense ya Kenya. Miyebunge ya kitutu chache South nigo omurubilyo bwokwelikia ochaka emambia ya lero asabange baba bagwesokia ebigoli byonsi engana yarolekana gutwara esegeto asabange. Jina yangu naitwa Benson Mwakima, nafanya kazi katika Ministry of Education, State Department for TVET, in charge of marketing and recruitment for TVET institutions in the Coast region, but for now we are in Kisii County. Tuko katika county ya Kisii, targeting the youths in Kisii County, people living in Kisii. Tunahakikisha tunawasensitize, tunawapatia information about the government mandate ambayo inataka kuempower all the youths in our villages, in all the locations in the country. Kuna kere kionigo omu assistant chief we sublocation ya Iteresi Crisantus Musioma atebanga oko ibwaterania ne chikosi bune chiga anene gucha sekegoria geke yokirana libaga ligija anene lyogweatanana ne bikore byobosalia nabo igo amaliogo yogotindia. Kwa majina naitwa Crisantus Musioma. Mimi ni area assistant wa Iteresi sublocation Jogo location.
So far kwa location yetu namba kubwa imejitokeza. Tumeweza kupokea vijana zaidi ya 300 ambao wanaendelea na usajili kwamba ili waweze kujisaidia ili wapate manufaa ya kesho katika hizi courses ambazo serikali inaofa. Kuna vijana wengi ambao wanahitaji huu msaada, na sababu kama sisi katika location yetu, sisi ni watu ambao tuko location yetu iko katika town. We are in a cosmopolitan town ambapo town yetu ina grow, inakuwa kubwa. So unapata kwamba hata majengo ama ufundi mingi inaendelea katika hii town yetu. Semejende chikosie chigani gochira bakonya bange asukwelika emiremo. But these vijana tunataka tuwe na vijana ambao wako na skills, because vijana wakiwa na skills, we believe that these youths are empowered. They can be able to take opportunity of the various employment opportunities that are there, and these are the same people that we are looking forward to. They start their own ventures with the skills that they have, thereby in future looking at a situation that hao vijana wenye wameanzisha labda companies, businesses, hao ndio watakuja watusaidia baadaye ku create employment opportunity for the other people. Gatija borokigwa abubesokia asokonyora amaigiria yeiga ni gobagokero murubiri oyo na gwakire serikali mbuya muno asogokora umukia buguikia. Most of us when we do Form 4 because of our backgrounds back from home, we know that when you finish Form 4 it's a 50-50 going to college or university, but now the government has given us a hand. Asante sana kwa serikali kwa kutuletea hizi courses kwa sisi vijana. Mimi mwenyewe kwa binafsi nimechagua course ya mechanical engineering. Hiyo nitaenda kuichukulia serious. When you are given a chance to do something, do it to your best. And for me, I specifically chose beauty because that's the dream I had since I was a kid. I'd like to be making women, even men, to look more handsome and ladies to be more beautiful. So as I'm given this opportunity, I'll make sure that I've done my best. Kuroiga ase skuru yoboroso ya Nyankongo yugotoke bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya Biamuno mulikito Dipon Asanya haso robochuru unechire ya moyo kenda kweroga libosiwa cholyo bonene umwako gocha niko mwana siasa Joseph Kiangoi hoyoganityo bojumbe bwa North Mugirango na boigo kabiru mujumbe wenseme yo nigesokire na gotebuna chinsemo chionsi chebunge yo nigo chitaranyora magendro aliaganire hanena yarengete chisemi ukwana somo chikonge ime yewodiye kerenyo yokiongoi hatebiro buna hubora yobuyano kubeka maganyo y'abantu bosyo naboigo gwekirania magendro ase chinsemo chionsi habwa sateruna abantu ba North Mugirango nigo babere bagotigwa isuko hegento kegendete kwirania bunge yo magega inche na mokolegi ino inche mumaite gasiane egasiane gendo ndaba kishirega egasabanta abale pake presiere gaiga goika nkolera abantu bonsi asenjera ya usawa. Amen. Chisukuru cheito chiatigaire nyuma chibesa kiri chirure chiebango yaito chiko kuna CDF chionsi pi chiria kiwango kirige ko genda asama gacho maite kiwango kirige enda asama gacho ya development ne kiwango kirige enda sibasari chige ko enda asama gacho chionsi pi gachiko so asama gacho moni wetna ngoteba igo igo akatu akolele kabire yo ase miaka 5 igatoko njura constituency ye onjuke chi school chare chage kongara naende egere abantu baitu basomereye ne component iri gukuna ya basari component iri gukuna ya basari ase CDF na iganda chibwate chibese chionsi tobaga asenjira ekororekanere ngiya talibuna abantu bande bakoregana nyakenimo njana konyora kabo kwa nyakenimo amine nyakenimo sub location njana ko tenyoreti amangana ejibasari asengejo ba diwensemo kere ensemo ye constituency kere kona togo chake bali banse kabisa
naende goika tumanye abatakambara bi asoko gani weito asoko banga weito ntumaite na omonto ganetie omonto rense kabisa omotaka teye toto wabani oriani otabwati mubulire bonshi kwama yojo bwato mubulio kwama yojo na atwara baibuli lakini mbali kwenyara kwana gotira kwama yoikase biwango binde kwanya omonto bwata abana bange bale secondary kwabo katika mokonyero yo uhino amachoko tutete 40 sinogi mugirango tobeke amachoko ase constituency yaito amangana ali mwakwana una ekero tochore to mujumbe okolega asio obochumbe yobo kubwata constituency ekero ile constituency na ndi takwira na nyumba ase kenyoro na ndo chikobekwa umutureti gwe kenyoro ehintwa kana telebuya bali baire to mumura okorukuno mujumbo ito bakachikomubeko umutureti gwe kenyoro egere Ikiunga chigosoria timu ya Harambee Junior Stars ingo chibale kogosoria ne timu ya South Africa litukulia chumumosi yiga hase hegeti kya Lucas Moribe ime yense yo ngo yiga ni gere ntangani haso koiragani kogenda bosu wenkoyo enene ya FIFA Under 17 Women World Cup omo kocho munene Mildred Cheche nabo yiga bagosoria ba Stars ni go bateru nambu yaba yaliganire nabo yigo ngo chibale kobwekemina nekyo. Sekafa ilikuwa nzuri kwa team kwa sababu ilitupatia ample time ya preparation. Tulikuwa na the main squad, ikaenda ikapata training matches of which na feel ni very important kwa team kupata mechi za kujaribu before the main tournament. Of course we need to change the mentality because from the beginning of the camp I told them it's not going to be easy to qualify again because every country wants to qualify. So when we have a strong mentality and we are able to fight through the hard circumstances, then it becomes easier for us to win matches. To all Kenyans living in South Africa, we urge you to come and support the girls through the ambassador's office. Please come see our girls in Pretoria. They are ready to play football. They are ready to show a good case or to show a good match for that particular time, so please show up and support our girls. Na kwa zoezi pia tumekuwa tukitry kuimplement vitu zote zenye tulikuwa tunafundishwa, so I believe game ya South Africa tutawapea kitu. Si tuna work too hard na World Cup tunaenda. Zoezi imekuwa poa tangu turudi camp. Tuko na hiyo psych, tunataka kwenda World Cup. Kila mchezaji anajituma. Tunapea coaches kwa hizo vitu wanatupea grao. Tunataka tuaprovie ndo waone kweli kitu walikuwa wanatupea ni kitu mzuri. Sasa tunatia bidii. Juu hakuna timu rahisi hapa nje, timu zote ni ngumu, but ni kujituma na kusaikiana grao ndo game ikuwe rahisi. Kwa mafans wetu, juu hawajai tuangusha tangu tuanze games zetu. Wao wanatupea support na wazidi kutupa support, hatutawaangusha. Tutatia bidii na tuchukue hiyo ushindi. Na gwikiraga bumonchumo rigereria no gwikira omweli obo mugana maya ye kiunga chinsebere chia bono butuko kolende chikoraga chinsenye ningirane ngumanya senchira yo gwikira ni tarane saira nyakunde ha sense mwimereryo nigalenge Wilson makole magachi kamera nigalenge Wilfred matundura ayoneke chibichana muri ya gochira senchira yo gwikiranu nigalenge DJ Artsani nagusabiro twaruguligereria burubuya.
Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Aye. Ekianya bamo nyama ya chirili no data. Tora nyalebe no ndiba kumana nsa umwina abuma buna bamwabo. Bakubunoro bere nayo nga kike. Obweso ime iye. Ayo wako tutuko chiali. Ekine ekianya bamo tata. Ayabo bakugamba batige bali emuru yabo. Ekianya bamo enyama ya chirili no tata. Okonyoro mwako kumani mungino wale gose no mumura kwalenge kwanyora isoko senkobore kumana bale nayo to komanya. Tukumanya ibale kuburania kwa magweso ime kabono mono ibwate tamangano mwamata kurukuru mwino kikitu igaiga ngakia mangana yali ngiche kabira ngakia gendo rali yali buaya data kianya bamo nyama ya chirino teno kubeka mangana tali ya kono we kora kemanyi ngabono kwaru kurumwina abuna naye kemanyi mugoso manyange kianya bamo nyama ya chirino abutika ba kwa na yabo bayakole igono bodi diomana Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National. Prosperity for all, forever.